Kei te whakatū te kaunihera ārohe o Waikato i tētahi kōwhiringa pōti. He oi ko te pātai ai rānei, kāu rānei, me whakatū rātau i ētahi tūru Māori. He oi ko te weroa ētahi ki te koromatua, he maumau pūtea, he maumau wā. He kanohiho miromiro a Denise Roach me makākāriki ki ngā tatauranga pōti mō ngā tūru Māori o te kaunihera ārohe o Waikato. I think a poll at this time in that place is a waste of money because it's unlikely to result in Māori seats going on to the Waikato District Council. Kei te here ngā ringa o te koromatua Alan Sanson o te kaunihera ārohe o Waikato. There is mixed feelings in the community from both Maori and Pakeha. There is for and against on both sides. So I think in all fairness of a democratic process, I think this is the best way to go. I'm all for democracy. The more democracy, the better. The fact of the matter is, though, that it's unlikely to result in Māori representation. Ko tā Denise e whakapai ai, kei a te kaunihera te mana ki te hanga i ngā tūru Māori. Ko te awangawanga nui o te hunga e whakahea nei te pōti o te kaunihera ārohe o Waikato, me nā ka taunaki ake te whitu te kaumārima o rau o te hunga pōti no iwi kē, I ērā whakaaro o te rua te kaumārima o rau o te iwi Māori. The council has felt that in the true sense of a democratic process that we actually would go that way instead. And that is probably the feeling of, and definitely was the feeling of the majority of councillors, and it is my feeling too. If we end up with iwi seats, I'm more than happy with that as well. Kei ngā tiriti o ngā rua wāhia te taunaki mō ngā tūru Māori. Definitely get the poll in there to make the people have their votes. You know, our people are entitled to it, you know, right across the board. You know, hey, what do you reckon? Nei rā te pātai nui ka tukuna ki ngā kaipōti katoa o te rohe nei, hei te kaumātoru o tēnei marama ka timata, ka mutu hei te tuawhā o pai ngā whāwhā. Pōtaka maipi, te karere.